General Laurent Michon umufaransa wariyoboye ingabo zirwanya umutwe wa jihadiste muri Burkina Faso harashinja abacancuro b'Abarusiya gusa nk'abashyira mari mu mutego. Michon avuga ko kuba ingabo z'Abafaransa zaravuye muri iki gihugu ntaho bihuriye nuko bo bahajya. Abaturage bo mu karere ka Pulapul ho muri Kenya bahanganye n'ikibazo gikomeye cy'amapfa yibasiye cyane abana aho bari gutungwa n'imbuto bakura mu gasozi. Muri Botswana agace karimo parike ya Kavango Zambezi kashyizwemo uburyo bw'ikoranabuhanga buzakoreshwa mu gucunga ibidukikije ndetse bugatanga n'amakuru azafasha kumenya umubare w'inzovu ziyirimo n'imiturire y'abantu. Ejo kuwa kane muri Maroc, Sadio Mane ukomoka muri Senegal yatoranijwe kuba ari umukinnyi w'imena muri Afurika. Abandi babiri bahataniraga uyu mwanya ni Mohamed Salah wo mu Misiri bakinana muri Liverpool na mugenzi we wo muri Senegal Edouard Mendy. Sylvia Gatoni w'imyaka 24 ukomoka muri Kenya wize ibijyanye n'amategeko niwe munyakenya wa mbere usinyishijwe na kompanyi zikomeye zikora imikino ikinirwa kuri internet. Afatwa nk'umwe mu bamikazi muri iyi mikino batumye igera kure ku rwego rw'isi.